Zdravo! Ukoliko želite brzo i lako da naučite nemački jezik, vi ste na pravom mestu. Danas ćemo naučiti da kažemo odakle dolazimo, čime se bavimo i koliko imamo godina. Ako želimo nekog da pitamo odakle ti dolaziš, odakle si, woher kommst du? Ili ako želimo da persiramo nekom, woher kommen Sie? Dakle, woher kommst du, odakle ti dolaziš, odakle si, ili woher kommen Sie, odakle ste vi. Ich komme aus Österreich, dolazim iz Austrije. Ich komme aus Deutschland, dolazim iz Nemačke. Wie alt bist du, koliko ti imaš godina. Ili wie alt sind Sie, koliko vi imate godina, ako želimo nekom da persiramo. Ich bin 23 Jahre alt. Ja imam 23 godine. Ich bin 35 Jahre alt. Imam 35 godina. Zatim, ako želimo da pitamo nekog, čime se ti baviš? Was machst du beruflich? Šta si ti po zanimanju? Ili, wann sind Sie beruflich? Šta ste vi po zanimanju? Čime se vi bavite? Ich bin eine Schülerin. Ja sam učenica. Ich bin ein Student. Ja sam student. Ich bin eine Verkäuferin. Ja sam prodavačica. Dakle, da ponovimo još jedno. Woher kommst du? Odakle ti dolaziš? Woher kommen Sie? Odakle vi dolazite? Ich komme aus Österreich. Dolazim iz Austrije. Ich komme aus Deutschland. Dolazim iz Nemačke. Wie alt bist du? Koliko ti imaš godina? Wie alt sind Sie? Koliko vi imate godina? Ich bin 23 Jahre alt. Ja imam 23 godine. Oder ili ich bin 35 Jahre alt. Ja imam 35 godina. Was machst du beruflich? Čime se ti baviš? Was sind Sie beruflich? Čime se vi bavite? Ich bin eine Schülerin. Ja sam učenica. Ich bin ein Student. Ja sam student. Ili ich bin eine Verkäuferin. Ja sam prodavačica. Nadam se da će vam ovaj video pomoći. Ponavljajte više puta, pogledajte više puta i ovaj video i moje prethodne videe o učenju nemačkog jezika. Pozdravljam vas puno, vidimo se uskoro. Tschüss!